Yeah. Lejo 3 and Romeo. Come on. Hey Jesus, ngami jau kutaya ni bi Jesus be mi jau, len kwe lo yang apyo ni bi Jesus be mi jau, ngalu le mu dwi pyan ya bi Jesus be mi jau, mi mi shile phit ni da ji, so china da ri ha yen mya de, bo ye lin nya mu da mya ne, nga nao kwe nao ti yaw ne, mi phau pyan ni la ke, yong ji da dwi ha yen ma ke, nga nong cha cha tong a ke, sai tao twi a myin phet me, min do do tan ya be. ni lo di ni ya ma di de kha ro kwep se, ya le na chi ma sing nga su dao be, ni ha tu ye tan ya lu ne khu le, nga ha ni mi shile phit de ise, mi le khu so si pi ba si do, ta kha de li twi mi dai nga yin ri na ri yo, mi jau sai twi sim pi da ri yo, khu cha ma lo let de si pi la yo. Hey Jesus, nga mi jau khu ta ya ni bi, Jesus mi jau, len kwe lo yang nga pyo ni bi, Jesus be mi jau, nga lo le mu dwi pyan ya bi, Jesus be mi jau, mi mi shile phit de ni da ji. Nga say twi kong ni da cha po, mi shwe de a chin lan ri a taw myan ni do, nga thi yan ne ma ti yaw saw, kle li ko pyo ba si be me pi lo jaw. Hey good, it's a pillow doggy, mine we don't got any sort of tayashi, the katakadri ya mucha mucha fi, yo nya ne me ma mo ba ba nya ataji, pillow di ni ya ma di de kha ro kwep se, deli na chi ma sing nga sim dao be, ni ha tu ya de ya lu ne khule, na ni mi shi le phit de ise, mi le khu so si pyin ba si do, ta kha de li twi mi dai nga yin ri na ri yo, mi jau sai twi sim pi da ri yo, khu cha ma lo let de si pi la yo. Hey Jesus, nga mi jau khu ta ya ni bi, Jesus mi jau, len kwe lo yang nga pyo ni bi, Jesus be mi jau, nga lo le mu de pyan ya bi, Jesus be mi jau, mi mi shile phit de ni da ji. Yeah.